Urunana ni uruhererekane rw'imikino y'ikinamico rwatangiye kumvikana ku maradiyo kuva muri Gashyantare 1999. Yatangiye itegurwa n'umuryango Health Unlimited binyuze mu mushinga wayo witwa Women Media Project. Guhera muri Mata 2006, iyi kinamico yatangiye gutegurwa n'Urunana Disi. Intego nyamukuru y'ikinamico ni ukwigisha abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko abavuga indimi z'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Inyigisho z'urunana zibanda cyane ku buzima bw'imyororokere, uburezi, ubukungu, imibereho myiza, iyobokamana n'imibanire muri rusange. Ni ikinamico ikinirwa mu cyaro cyahawe izina rya Nyarurembo, agace k'icyaro kabarizwamo ingeri zinyuranye z'abaturage, abize n'abatarize, abakire n'abakene, urubyiruko n'abakuze, abahanzi, abaganga n'izindi ngeri zinyuranye. Urunana rutambuka kuri radiyo ya BBC Gahuzamiryango buri wa kabiri n'uwa kane, rugasubiraho ku cyumweru mu gitondo na nimugoroba. Uyu munsi ngiye kubagezaho urutonde rwa bamwe mu bakinnyi b'iyi kinamico bakunzwe n'abatari bake. Mukobwa Jana ari mu bakinnyi bakunzwe cyane mu runana. Akina ari umugore wa Pascal, ariko Mukobwa Jana akaba ari umugore udashobotse kubwo kwirirwa mu kabari ku buryo abura n'ayo guhaha, akajya kwikopesha ibyo kurya kwa Philippe. Yumvikanye cyane agurisha shisha kibondo n'ibindi bamuhaga byo kugira ngo bifashe ubuzima bw'abana be. Kubera umwanda we no kutita ku buzima bw'abana be, Mukobwa Jana yaje gupfusha umwana yabyanye na Pascal. Dore ko akabaye icwende katoga naho yakoraga ikiyede yaryamanye na Stefano, umugabo we Pascal arabimenya ko amuca inyuma, none intonganya ni zose. Mu busanzwe Mukobwa Jana yitwa Camille Brandine. Pascal, umugabo wa Mukobwa Jana, nawe ni umukinnyi tugiye kugarukaho wakunzwe cyane mu runana. Umugore yaramunanije mu rugo, anamuca inyuma ndetse abyara n'impanga hanze. Mu busanzwe amazina ye bwite ni Ntakirutimana Ibrahim. Undi muntu abantu benshi bagira amatsiko yo kureba isura ye ni Gitefano cyangwa se Stefano, akaba ari uyu mubona. Gitefano mu runana akina ari umufundi, akaba ari umugabo wa Nyiramariza, ariko akaba azwiho gukunda cyane abagore, aho yabyaranye na Domina hamwe na Nadine, naho umugore wa Pascal babyaranye impanga. Habakubaho Yasenti wamamaye nka Stefano, ni umugabo ufite umugore n'abana 5. Mu buzima busanzwe akaba ari umutekinisiye w'amajwi kuri RBA. Uyu mugabo w'imyaka 56 muri Nzeri 1994 nibwo yagiye gukora ikizamini cyo kuba umutekinisiye kuri radiyo Rwanda. Yaje kugitsinda atangira gukora yaryo, ariko kuko yakuze akunda gukina ikinamico yaje kwinjiramo kuko hari hakenewe kuzamura ikinamico nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bitewe n'uko bamwe bayikinagamo baje kwitaba Imana, atangira gukina atyo. Nyuma yo gukina mu ikinamico yaje gukora n'ikizamini cyo gukina mu runana, aragitsinda, atangira gukina guhera mu 1999. Nyiramariza mu runana ukina ari umugore wa Stefano, umugabo uhora umuca inyuma mu rwego rwo gutanga ubutumwa n'uyu. Uwimana Console uzwi nka Nyiramariza yatangiye akina mu ikinamico mu 1984 mu cyahoze ari Orenfor, ubu yabaye RBA, aza no gukomereza mu runana mu 2000. Nyuma yaho yakomeje muri Museke Weya akina nka Manyobwa, we na Kibanga we My Love. Ntabwo yakomeje muri Museke Weya gusa, ahubwo nk'umuntu wakuze akunda gukina yakomereje no mu zindi kinamico zitandukanye. Uwimana Console ni umubyeyi w'abana 5 umaze imyaka 33 mu bupfakazi. Ntiyaheranywe n'agahinda, ahubwo yakomeje kurera abana umugabo yamusigiye. Petero ukina ari umwana wa Murebwere na Ruremesha, akaba umunyeshuri wirirwaga mu guteta abakobwa, n'uyu ku batari bamuzi. We na Mutesi barabiciye biracika mu nkuru yo kugurutsa ibinyoni. Petero wari inshuti ya Patrick, bahuriraga mu ngeso zitari nziza, yaje gutera inda Mutesi aramwihakana, biza kurangira Mutesi abyaye mu buzima bugoye ndetse n'umwana aza gupfa. Uwizeyimana Olivier wamamaye nka Petero mu runana ni umusore wavutse mu 1998. Mu mashuri yisumbuye yize PCB. Akiri mu mashuri yumvise ko hari amarushanwa yo gukina mu runana, birangira atsinze, atangira gukina kuva muri 2011. Mu buzima busanzwe yagiye kwiga muri Canada, ubu ntacyumvikana mu runana.
Undi mukinnyi wakunzwe cyane mu runana ni Mutesi wakinnye ari umwana wa Mariyana waje kurwara kanseri y'inkondo y'umura yitaba Imana. Mu buzima busanzwe yitwa Umugwaneza Diane, ni umukobwa wavutse mu 1998, yavukiye muri Kicukiro, avuka ari umwana wa kabiri mu bana batatu. Amashuri yisumbuye yize Meg, yatangiye gukina mu runana kuva muri 2013. Uyu niwe Benita, umwana wa Mariyana, yakinaga agira inama murumuna we Mutesi, akina ari umukobwa ugira amakenga, akaba yarakinaga akora mu kabutike we na Felicien, mu gihe Mutesi yabaga yigiriye kuryira. Benita amazina yasanzwe ni Simbi Diane, yinjiye mu runana mu mwaka wa 2015, ajyanywemo na Petero wamubwiye ko mu runana bakeneye abakinnyi. Benita yavutse mu 1998. Mu bukobwa bwe yasengeraga muri ADPR Nyarugenge, ubu yakoze ubukwe, akaba ari umumama w'umugabo umwe n'umwana w'umukobwa. Mushimiye gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.